Ali drago mi je da je, a jedno 5 godina sam obećao da ću početi. I onda je došla Budarina i sam rekao gdje trčet ću Budarina. Šesti treći, 10.4. trčak maraton, 3.16, 3.28, rečeno 26.3. Vidit ćemo. Njega svaka čast. Su ta vrata kroz kasam pasla, ja bih se torna. Kad nisam prije bija, kad sam bija ja, kad te nis poznao. Kad su ti žuti lasi, kad čeka sam i gleda iz daleka. I sve se ruši, sve se ruši, sve sva. Dobro. 98 maratona ima. Dobar čovjek. Kako je bilo kad si postao prvak Hrvatske, prvi prvak Hrvatske u maratonu? Koje godine je bilo? Samo mi to reći. Bilo je to davno, 92. A gdje je bilo na prvenstvo? Suviške Toplice. Koliko si išao? 2.33, 33. Bravo. Bravo. Joj. 92. Da. A na prvenstvu Juge koji si bio? Četvrti u Sarajevu, 84. Ispred tebe 3 velika imena, reci. Tako je. Reci. Prvi je bio Kajan, drugi Ašković, treći Aleksić. Ale, bravo. Vraćamo se brzo nakon reklama. Čuo sad sam već. Daj nam kameru da vas slikamo. Daj nam kameru. Ima malo baterije još. Daj nam da kamera. You don't have no money, cause you have no money. People on the road are happy to give. Očekujem, svi
toj uporniću i malo noćni kur. Ako ti smetam, Neka slika. Maknem Deno, maknem. Ajde Marko. Ajmo Mirjana, šibaj tamo. Brzo, brzo. Ćeš sve uloviti? Da, I on će dotrčati do nas. čekaj. Ajde. Samo da centriram sliku. Ajde. Ne, on snima, a ja ću poslije izrezat. Pustite se. Uvucite trbuhe. Okej. Bravo, bravo. Eto, super. Dobar si bio Roki, dobar.